urabajije ati se rero ingabo z'u Burundi ziretrouviye muri Congo zite? Très bonne question. Aho rero tugiye muri géopolitique cyangwa ni ibyangombwa cyane gusobanura présence ya force de défense nationale de Burundi ukuntu ziretrouviye muri Congo. Uburundi na Congo harashize igihe kirekire diplomasi yabo itameze neza bitewe nuko surtout kuri regime ya Mobutu kirango duhereye aho ngaho regime ya Mobutu ko Mobutu yasutenaga amagrupe yarwanyaga leta za kera za 1991 1992 bira byose byabaye Burundi. Mobutu yabigizemo uruhari cyane, hari n'amakudeta menshi yabaye Burundi yari soutenu par le regime ya Mobutu. Nuvuga ngo i Burundi hari igihe habaye futani vute igihe kirekire na leta ya Zaire, byanatumye Uburundi bwinjira mu ntambara yo gusapotinga AFDL igihe leta ya AFDL nyine yirukana Mobutu yafashijwe n'u Burundi. Ntabwo babivuga cyane, abantu benshi bavuga tendance u Rwanda, ariko yari u Rwanda, Uganda n'u Burundi. Burundi bwohereje ingabo nyinshi cyane icyo gihe, arizo zafashije nyine gukura ingabo za Mobutu ari Uvira, za Kalemi, za Vyura, kumanuka kugeza Lubumbashi. Iyo axe yose yari irimo ingabo z'u Burundi zije gufasha AFDL ya Laurent Désiré Kabila nabo bari kumwe kwirukana leta ya Kinshasa. 1998 ubwo Kabila aza kubasezerera barataha, bihindutse rero muri RCD, naho icyo gihe ingabo z'u Burundi zafashije tena RCD guhangana na Kabila le Père muri cadre yo kugira ngo imipaka yayo, kuko nawe yaratangiye gufashanya n'amagrupe yarwanyaga leta y'icyo gihe. Burundi bwinjiye muri iyo ntambara, ariko yo ntabwo byabaye igihe kirekire, byabaye igihe gito. Hanyuma leta ya Kabila rero izana yo kugirana butu ndenge torobaka ngo na lingala vuta ni vute mu Giswahili na leta y'u Burundi. Alors regime ya Kabila yose ntabwo vraiment relation y'u Burundi yabaye nziza cyane na regime ya Kabila fils na Tshisekedi ajya ku butegetsi. Ntabwo Burundi bwari buri d'accord muri position ya Union Africaine ku makuru dufite, ariko nyuma yaho zarangement zibaye hagati ya Tshisekedi na Kabila, Union Africaine irimo n'u Burundi nayo iza kwadera kuri kumva ko Tshisekedi yaba president de la République. Alors ingabo z'u Burundi byahereye he? Mu kwezi kwa gatandatu 2022 habaye sommet ya East Africa Community idesida ko hagomba kuba créer une force régionale yagombye kujya gutanga amahoro muri Congo. Tugiye hari muri cadre ya resolution ya East Africa Community bafashe decision kugira ngo bazana amahoro, uko harashize juste umwaka umwe intambara ya M23 yatangiye mu kwa gatandatu 2021. EAC ifata icyo cyemezo. Wari ku mutwe wo gufata icyo cyemezo yari Kenya, itanga ingabo, ntuza Uganda itanga ingabo, South Sudan itanga ingabo, n'u Burundi bwemera gutanga ingabo. Icyo bavuga ko u Rwanda rutagomye gutanga ingabo kuko entre guillemets rwashinjwaga gufasha M23. Donc EAC Kinshasa yanze ko muri iyo mission u Rwanda rubamo, narwo ruravuga ati ko ari decision y'igihugu turabyemeye, ntabwo u Rwanda rwatanze ingabo. Alors mu kwezi kwa 9 2022, si ma mémoire est bonne, niho habaye deployement ya mbere ya force y'Abarundi. Irangwa amafoto mwarayabonye bari kuri aeroport ya Goma muri est ya Congo. Niho ingabo zaje pour des raisons za confidentialité. Ntabwo dutanga hano imibare, ntabwo dutanga imibare y'abasirikare, ariko twe turayifite yaje, ariko muri deontologie ntabwo byemewe gutanga imibare ya gisirikare y'igihugu. Niko amategeko muri defense avuga, ntabwo ari position oxygène, c'est interdit yo gutanga imibare ya gisirikare uko yabiri kose, yaba ari ennemi, yaba ari
n'abapfuye kuri terrain yabujijwe kubivuga, ntabwo ari babyita ni secret défense. Comme je suis chercheur mu domaine ya défense, iyo deontologie ngomba kuyubahiriza. Ingabo za Burundi ziza kuri Goma, alors zabaye zihita ziba deploye, hakurikiyeho iza Kenya. Niyo mission yose yari iyobowe n'umujenerali wa Kenya witwa Nyaga. Hanyuma haza kuza bo muri South Sudan, kugira ngo mwarababonye hariya intuza mu Munigi niho bari bakambitse. Naho Aburundi bagiye hariya intuza mu Bambiro, niho bari bafite dikota zabo. Une partie yabo muri Sudan bo bari bakambitse mu kigo cya Rumangabo. Abagande bo bakomeje kuba iwabo, boherezaga juste des missions d'observation, ikiwanja ngira ngo turaza kubigeraho. Naho abanyakenya babaye cyane cyane Ikibumba. Voilà. Alors abarundi baraza baba deployer, bari bafite ligne y'abarundi babayemo bafashira nzira ya Sake. Wenda ndi kubibwira abarundi ariko muraza kureba kuri map, ufite map ya Congo uraza kuyireba. Donc bari bafite ligne ya Sake, bari Mushaki, si je me souviens très bien. Bari kuri axe ya Kirorirwe Kicanga Mweso, ariko aho hagati hari inde ma centre menshi nka za Burungu, za Nyamitaba, za Muhongozi. Donc iyo axe yose yari irimo deployer. Donc ingabo za M23 zari zihari zarahavuye muri cadre y'amahoro bari basabwe na East Africa. Ubwo ingabo z'u Burundi ziza aho ngaho. Iza ba Kenya bamwe barakishishe, ahandi Bambo, ngira ngo kishishe mugeze muyumva cyane muri montage aba Kinshasa ngo habaye za massacre, ariko ntabwo ariyo top yacu uyu munsi. Barahitwa za Kazaroho, ahitwa za Kibirizi, za Tongo, za Mabenga. Iyo yari axe yari irimo abantu z'abanyakenya bari na hari Ikibumba nyine. Ini parti yabiri nabiri Rumangabo hamwe n'aba South Sudan uko nabivuze. Naho abagande bo bari bashinzwe Rucuru centre, Kiwanja na Bunagana juste ku mupaka wabo. Alors tariki donc ntabwo nyibutse neza ariko ngira ngo ni mu kwa 12 kwa 2023. Niho tutari twagera muri Decembre nako ya 2023, ngira ngo hari inama yabaye plutôt muri 2024 mu kwa kabiri ya tripartite hagati ya Tshisekedi na Neva, perezida w'u Burundi, na Ramaphosa. Iyi nama niyo yateye amahanga ubwoba. Baravuga bati ko tuzi ko ingabo z'u Burundi ziri muri EAC bagiye gukora inama bate na perezida wa Afrique du Sud kandi u Burundi butaba muri SADC. Iyi nama yabaye kuri icyo gihe hari 37e sommet ya Union Africaine ya Addis Abeba. Hanyuma aba bagabo baza guhura mu kwezi kwa kabiri nyine 2024. Iki gihe niho bari gupanga ko mu ibanga baza kuba supported n'ingabo za ntuza za SADC. Ngira ngo mwese muzi hajemo ingabo z'Abatanzania, hazamo ingabo za Malawi n'ingabo z'Abasud Africain. Ibi byavuye muri iyi nama yabaye hagati ya Felix Tshisekedi na Perezida Neva na Perezida Ramaphosa wa Afrika y'Epfo. Ibi rero byaciye gutera impungenge ikomeye cyane. Aza gukurikiraho indi nama yabaye tariki 5 z'ukwezi kwa 9 2024, yaje guhuza tena Neva na Faci, Perezida Tshisekedi, aho bari bahuriye Pekin mu Bushinwa. Yari ya marge ya 9e forum ngira ngo Chine Afrique bayitaga FOCAC 2024. Bukeye bwaho Neva na Faci barabonana, ariko kwa rugufisela nyine za strategie yo kugira ngo u Burundi bushiftinge buve muri iriya mission nyine ya EAC yo gutanga amahoro binjire muri bilateral. Alors
nibyo byaje kuvaho directement mu kwa 12 2024. Felix Tshisekedi perezida wa Congo aza muri visite i Bujumbura, kwari kugira ngo baze noneho bafate amadecision ya nyuma biza kuvaho le 25 mai 2025. Perezida Neva nawe ajya Kinshasa, babonanye na Tshisekedi, c'était la marche à 9e sommet ya CIRGL, ya conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Ariko ibi byose babifatanye nko ari za occasion officielle, ariko bagiye gupofina de stratégie militaire secret hagati yabo bombi muri cadre yo gushaka amasignatire ari ya ntuza ya nani ya bilateral. Alors tariki 16 z'ukwezi kwa Novembre 2025, muri yo cadre bilaterale Tshisekedi yakiriye Neva kuri Union Africaine ni Kinshasa. Aho ngaho rero niho haje kubera imyanzuro ya nyuma yo kumvikana ku mahera Kinshasa yagombye kujya yishyura Burundi muri cadre yo kohereza ingabo. Ni nyinshi cyane, avuze ko imibare tutajya tuyivugane muri deontologie ya defense, ariko abasirikari Pamela bari mu Burundi bari muri Congo ni benshi cyane. Avuze ko ari benshi cyane, urumva ko ntabwo ari umubare wa rimwe, kabiri, 10, 20, 100, 200. Ni benshi, kuko iyo accord yari iri kuri à la hauteur hafi ya entre 60 à 100 millions de dollars buri kwezi. Urumva ko ni budget ikomeye cyane, urumva ko ntabwo afata amafaranga ari entre 60 millions à 100 millions par mois, ntabwo ari par an. Amafaranga Kinshasa yishyura muri iyo cadre ya tripartite. Alors uko nguko rero imission ya SADC ya EAC ihagaritswe, niho directement babigize officiel, ariko umva ko byari bitinze. Haba accord yabaye signé rero hagati y'abaperezida bombi, ariko yabaye ratifié par des ministres. Icyo gihe ni ministre witwa Alain Tribert Mutabazi wari ku ruhande rwa Bujumbura, na ministre Jean-Pierre Bemba, we ni ancien ministre wa ministère ya défense, we yarahinduwe, yarasimbuwe, ari kuri transport. Nibo basinye iyo ntuze. Pourquoi était le choix y'aba ministre bombi? Bafite particularité ikomeye cyane, en tout cas no muri discours zabo bafite hene ikomeye cyane cyane. Bonse numvise discours bagiye bavuga ku banyamurenge mbi cyane. Yaba ministre Alain, sinzi niba ikiri ministre n'ubu ngubu, ndabyibuka icyo gihe ko niwe wasinye. Jean-Pierre Mbemba we ngo murabizi sa hene contre le banyamurenge, ariko akaba ari ikintu gikomeye cyane. Merutse kumva ko afite parcelle i Kigali kandi aracyayishurira, ariko agira hene anti Rwanda, hene anti Tutsi ikarishe cyane. Kandi parcelle iri yari i Kigali ngiri bien protégé, iyo yari entre guillemets ni sa vie privée, ariko urumva qui ne colore pas avec position ye yo kwigira. Ok, ça c'est on passe. Alors après retrait rero ya M23 nkuko nari nabivuze muri septembre 2023, nibwo ingabo za Burundi nyine za deployinze hariya, ko namaze kuvuga access zari zirimo, ariko kuko twavuze ku cy'u Burundi niho tugiye kwifokasinga. Action ya mbere yaje muri iyo accord nyine. Nyuma yayo ingabo zari hariya imasisa yitwa ku Nturo, hahise hataka FDLR zari zije n'abazalendo bafatanije na FARDC, kuko icyo gihe FARDC ntabwo yari haheruka, hari M23 iyo yari maze kuhava ihahaye EAC. Abantu bajya gushituka mu gitondo bazi ngo abarundi barahari, ilizo assiste urya batwika amazu, plus de 500 maisons, inzu 500. C'est bien documenté, ntabwo ari invention ya Oxygène. Les vidéos zirahari, Pamela nushaka ama video ndayakohereza, turayifite.
twanarahageze inyuma y'ibyo bintuza kuya gukora za enquête kuntu byabaye. Nyuma yaho c'est triste, hapfuye abaturage basaga 700 n'abandi basaga 20,000 bahungiye ahitwa mu Bwiza. Abantu bazi ikartografi ya hariya murareba kuva uvuye ku Nturo kujya mu Bwiza ntabwo ari hafi. Bagiye bahetsa abana bari kwirukanka, ingabo z'u Burundi zafatanije n'ibyo bikundi babwiye gutwikira aba baturage. Les images sont là. Ngiyi forfe ya mbere ya shift y'ingabo z'u Burundi bakorana na FDLR na Wazalendo. Icyo gihe ari groupe y'uwitwa CMC, ngira ngo turibuze kuvugaho plus tard, na APCLS kuko nizo zari zideployinze aho ngaho hafi. Imibare c'est triste, hari abafame babaye violé, abandi babata mu matoilette. Amazina yabo ngira ngo turayafite ku kiganiro, ntabwo ari kirekire dutange tous les détails. Ingabo z'u Burundi ngiyo forfe ya mbere za participiyemo bashiftinga bavuye muri EAC. Donc EAC maze kugenda bo barasigaye kuko akoronya babwira amadate yose baramaze kumvikana na Kinshasa ko bari busigare muri tripartite. Iyi niyo forfe ya mbere bakoze hariya ku Nturo. Ndiba Kirorirwe kuri yo axe nyine bari badeployinzemo, Ndiba Mweso n'izindi zabaye Gicanga. Abantu bicwa na Bazalendo, ingabo z'u Burundi zibahagarikiye zibaproteje. Iyi niyo forfe ya mbere. Nababwiye ko bari bafite dikoto z'abari mu Bambiro abahazi, donc kuri Asake, Mushaki, axe Kirorirwe, Kicanga. Voilà. Alors, tariki 21 z'ukwezi kwa 10 2023 niho ingabo z'u Burundi zabaye bloqué, kuko icyo gihe nyine batangiye gukora ayo ma exaction. M23 baye obligé kugaruka guproteja population aho ngaho. Baje kubloka convoi yari irimo ibyo kurya n'imbunda n'amasasu bari bashiriye abazalendo. M23 iresisa kubloka iyo convoi. Hariya Igicanga niho byabereye. Voilà. Alors, ubwo rero ntuza AFCM 23 watangiye gushyiraho presiyo kugira ngo isubirane bya birindiro yari yaravanywemo na EAC. Bongera barekipera Mweso, barekipera Kicanga, baza kurekipera Kirorirwe. Nuko ingabo z'i Burundi zagiye zisubira inyuma. Igitero gikarishe cyane bahanganyemo na AFCM 23 nahitwa Muremure, ngira ngo murabyibuka, yo ni amakuru mashya. Nahitwa za Kagano haguye abasirikari b'i Burundi batabarika, abandi bafatwa amatekwa. Ngira ngo muribuka Colonel Wiringoma abacisha kuri za chaîne YouTube zitandukanye, abari bafashwe hariya. Icyo gihe tubona amakuru ko na leta y'u Burundi yaje guhakana ngo ntabwo ari abarundi, kandi bari bafite amakarte d'identité yabo, bari bafite n'amakete baboneragaho amafaranga, c'est-à-dire kuri ntuza yabo, madokima yabo boherezwaga amafaranga, na uniform zabo bari bafite, bandi bafite n'amagrade yabo. Voilà. Nuko rero bagiye basubizwa inyuma, bazwa kumva tena mu ntambara ya Sake, ko nibo bari bari imbere kuri ligne de front hamwe na FDLR, kugeza igihe basunitswe Goma, baza kwambuka basubira muri Sud Kivu. Hanyuma ibitero bindi baje guhanganamo n'ingabo za FCM 23 byabereye haire ya Walungu, ariho haguye aba officier benshi superieur b'abarundi. Navuze ko imibare tutayivuga, ariko ni benshi bahaguye. Abandi tena baza gufatwa matekwa. Ku ngubu tutazi ibyabo byagenze bite, niba leta y'u Burundi yaraje kuvugana na AFCM 23. Ngo bushakashatsi ntabwo duruka kubukora tumenye niba hari imfungwa nangwa matekwa z'abasirikari b'abarundi bashoboye kugira ngo basubizwe iwabo. Alors, izo miliyoni rero Kinshasa irazitanga hafi miliyoni 100, ariko ayo mafaranga urumva ko n'amafaranga y'amaraso ariyo yaje kuvamo. Bukavu imaze kuba libere na AFCM 23, ingabo zose z'i Burundi zijya
gusapotinga amagrupe yose ari muri Sud Kivu yose muzi yaba William Yakutumba, ba Guido Shimirai bose niyo bahungiye, ba Janvier Karayiri wa PSLS, n'abandi igipande kimwe cyahunganye n'ingabo za FARDC cya CMC FDP kiyobowe na Dominique Ndaruhutse, n'uwitwa René Itogwa uyu wabarizwa muri FDLR, n'uwitwa John Makanaki. Aba rero nibo bakorana Pamela hafi n'ingabo z'u Burundi muri gukorwa hariya muri Sud Kivu. Akaba ari amarorerwa akomeye cyane, akaba ari za bombardement zikomeye cyane 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 zikorwa muri territoire ya Uvira. Uvira muziko Uvira ari ifite frontiere n'u Burundi hafi na kiyaga cya Tanganyika. Hari exaction nyinshi zagiye zivurwa zakorewe abanyamurenge n'abangabo z'u Burundi, hari abavira ville haba muri Plaine de la Ruzizi, haba kuri axe ya Luvungi ujya Kamanyola, haba kuri axe ya Remera na Muhutuzi, haba kuri axe ya Sange na Luberizi. Usibye ko baje kuhava igihe AFC/M23 iri hageze muri Decembre 2025, ariko nyuma yaho ngira ngo tout proche donc muri territoire ya Uvira, ingabo z'u Burundi zikomeje paselema kuharwanira, ariko no gutuma amakompora kohereza kompora ziba zivuye ara muri Cibitoke barasasile territoire congolais baviza imihana itandukanye irimo abanyamurenge. Muri territoire ya Fizi ibyegeranyo byinshi byavuze ko ingabo z'u Burundi zaparticipiye mu maviole Pamela abadamu benshi b'abanyamurenge hari muri za Bijombo, Minembwe, kuri axe ya Mikalati ujya yitwa za Shakira, hara kuri Poezero, axe ya Poezero Kipupu, yitwa za Rugezi, yitwa za Mboko. Mboko anga ni hafi naho ku kiyaga ya Tanganyika, nangwa kuri axe ya Mulima ujya Swima, Gihamba, nangwa Kajebwa. Anga turi muri territoire ya Fizi. Ingabo z'u Burundi ziregwa kuba zarakoze ama exaction menshi. Ntabwo ari abarundi hose mvuze, ntabwo ari abanyamurenge batuye gusa, hari abafulero, hari abavira, hari abanyindu, hari ababembe, ariko meme les bombardements zikorwa basibla uniquement kuko abanyamurenge bafite imihana yabo juste yihari, usanga nibura bari nka 90% batuyemo mu nsisiro zabo. Mu kinyarwanda kibacu twitse insisiro babyita ngo ni imihana. Basanga les coordonnées géographiques aho bibeye très grave comme ari crime d'état. Hari ressources dufite zerekana ko les coordonnées géographiques zitangwa n'igisirikare cya Congo bazihereza ingabo z'u Burundi ni coordonnées bien précis, baprécisa ama village atuwe uniquement n'abanyamurenge. Kuko ari benshi bajya baza ati se eske iyo ho plateau yose tuwe seulement n'abanyamurenge? Oya, mvuze ko ituwe hariwe n'abashibariyo, ariko aho byerekana ko ari crime d'état, ari bamvu igomba guhagurukirwa ikamaganwa, c'est que les coordonnées géographiques zitangwa ku madrone, barasa amadrone. Drone zirasirwa partir ya Bujumbura mu bigo bitandukanye. Navuze ko tutari busite de details kuko ntabwo turi mu rubanza, ariko mumenye ko central irasa hariya muri Haut Plateau iba iri hariya mu Burundi. Donc ariyo participation z'urwekana y'u Burundi muri crise ya iri en violation y'amampuza menshi. Ngira ngo wenda ba specialiste muri bya justice baraza kumfasha, ariko hari convention ndibuze kwibuka, niba atari ya Geneve nangwa niba atari ya Ntuza, niba ari ndaza kwibuka, ikondana uko byaba biri kose, uko urugamba ruba ruri kose, des tirs ziba zivuye dans un pays vers un autre, surtout no kuba ziri gusibla une communauté seulement, kuko ayo ma référence arahari, ari abantu tuzi bayafite y'ama coordonnées géographiques yatanzwe précisément baprécisa de village abanyamurenge irimo abakecuru b'imyaka 90, abakecuru b'imyaka 70, abana batoya badafite intwaro, badafite n'umukebyo, badafite n'ingegene, babaye massacré n'amadrone yari piloté aturutse kuri territoire ya Bujumbura, hamwe n'amabombe ya BM za bes n'amantuza n'ama artillerie lourde
barashe si le territoire congolais ba visa de village ziri habité par de Banyamulenge. Ntabwo ari aho gusa, dufashe axe ya Walungu baki hari nyine ava M23, hari violation nyinshi zahabaye ari za Nyangezi, za Karogo, ugana nyine kuko hari indi nzira izamuka muri ho plateau ya Minembwe uvuye za Nyangezi, ahitwa za ntuzo za Kohororo habaye ubwicanyi bw'indengakamere ya communauté y'Abanyamulenge bahari bahatuye, kuko habereye imirwano myinshi cyane muri yo représailles ingabo z'u Burundi zahakoze des grandes violations des droits humains, biteye n'agahinda Pamela bukomeye cyane. No muri Mwenga même chose, muri ho plateau nyine l'axe ya ho plateau, nubwo tuyita ko ari front secondaire, ntuza physique aba ari front principal. Mwenga centre nubwo baje kuhava muri Decembre 2025, ariko hari Abanyamulenge benshi bishwe n'ingabo z'u Burundi aho ngaho, ahitwa za Kirungutwe. Abazi Mwenga ngira ngo muri kunkurikira, muri kuviva yisene en direct, kuko yaba Fizi, Mwenga, Shabunda hariya n'ahantu nzi neza cyane, ntabwo ari uvaho n'ubushakashatsi gusa. Abazi Kirungutwe, axe ya ugana Kasika na za Karambi, handi umva ngo muri RCD ngo habaye massacre Kasika, ntabwo ariyo teme y'uyu munsi, ariko Kasika hari Abanyamulenge benshi bahiciwe n'ingabo z'u Burundi resama, nubwo ari na kera. Tudafashe axe none ya Mikenke, ugana za Rwisankuku, ahangaha niho hari amadrone yose mwumva, ni kuri axe ya Mikenke niho ubu ngubu bese bisa nkaho ari actualité, ntabwo buye ari bya kera. Ngaha turi muri Mwenga, ibyaba ya Rwindi ugana na Kamituga na nzira ya Shabunda. Ingabo z'u Burundi Pamela ntabwo ziri muri zi axe gusa, ubu zagiye no muri Tanganyika, province ya Tanganyika. Iyi extension yatangiye muri janvier y'uko kwezi muri 2026, bari Kalemi, l'important contingent ingabo z'u Burundi zihari, ikaba ari axe yabaye prolongé ivuye hariya za Bibokoboko, donc axe ya Milimba plutôt muri territoire ya Fizi, bakaba badeployinze no kuri Lac Tanganyika, ariko ikaba ari transit kuko ibafasha kuvana ibikoresho Bujumbura. Uziko Bujumbura ari kuri littorale ya Lac Tanganyika, babijyana nyine Kalemi, bayikoresha comme route mu mazi, kugira ngo bageze kuri bagenzi babo bari ibikoresho. Bakoresha poro ya Rumonge cyane cyane. Ubu ngubu brigade yabo iri très dangereux, iri gukoresha za artillerie lourde, ikaba iri hariya Muza mu Gatumba, ukaba ariho base. Donc ngiyi muri make Pamela ukuntu ingabo z'u Burundi ziretrouvier zaje muri gutanga amahoro, hanyuma ikaza kuba deal y'amafaranga, mvuze ngo iri à la hauteur hafi ya 100 millions de dollars atangwa buri kwezi, kugira ngo agure ibikoresho ibyo kurya by'izo ngabo, kubambika no kubishura. Usibye ko amakuru dufite, amafaranga baha abasirikari ni urusenda muri iyo 100 millions, babahereza $50 abari muri tere, normalement babaha $500 mu nyandiko, ariko $500 we by'amakuru dufite uko bigenda babaha $50 muri tere, iyo 450 isigaye bakaba ngo bazayabahera mu gihugu, bakayajyana muri banke, bagira muri banke bakayavunja mu marundi, bakabahereza kuri to ya leta, ngira ngo ri entre 2000 et quelques nangwa 3000, ntabwo vraiment irenze 3500, alors que $1 kuri terrain muri marché noir iri kuri 6000. Urumva ko deja baba bakase deja moitié, babarya muri to andero yayo babariye. Urumva ko ntabwo abona 100 millions mu ngabo zihari, kandi ko nibura muri cyo bumvikanye c'était à la hauteur ya $5000 par militaire, ariko na 5 iyo ntibayibaha gusaba ba 550,
bakabahereza iyo 450 muri to ya leta, bo babibye muri to, urumva ko iyo 450 ntabwo ikiriyo, ibibaye 225 ngo bakabakata n'utundi dufaranga. Urumva ko umusirikari w'u Burundi niba amafaranga menshi amugeraho ntabwo arenze $200, urumva yabonye mu marundi na kaga 5 none nka 150 naga 50 abonera muri Congo. C'est triste kubona ko ayo mafaranga menshi cyane ari kugenda ku maraso yo kujya kwelimina abanyamulenge hara muri Haut Plateau. Birababaje cyane cyane cyane, ni ibintu byo kwamaganwa bivuye hasi, pas seulement abari kwicwa muri Haut Plateau, mais n'ingabo z'u Burundi ziri kwicwa, ziri kwibwa. Bamwe ngo basigaye banatoroka bakajya gushaka bakajya hanze, ariko bamwe ngo bamaze gufata amapasiporo yabo n'ibiki. Urumva n'indi ubundi bwicanyi buri kubera mu gihugu, gufata ingabo zingana zityo ukaziroha kugira ngo wibonere 100 millions. Ayo mafaranga ni yari kuguramo za Gucci, akaguramo imodokari nziza, akajyana amafamiye y'abadinyitere muri Dubai. Ngira ngo mujya mubibona kuri ntibabura no kubipiblia, aho ni vie privé, ariko murebye Facebook ya First Lady w'i Burundi ngo ntimundeba mvuye Dubai, ari hamwe n'abana bari mu mapisine, mu mafaranga y'abasirikari b'abarundi bari kujya kwicirwa muri Congo pour rien. Nta ni de près ni de loin, nta crise iri hariya muri Haut Plateau bavuga ngo iteganya guhungabanya umutekano w'u Burundi. Babariyo rero urumva ko ni affaire ya business, bari gucuruza amaraso y'abasirikari b'i Burundi. Imiryango myinshi iri kurira, buri munsi barashingura mu ntambara babahanganyemo, tanto n'abazalendo, ntabwo ari na M23 gusa. Hari igihe bahangana n'abazalendo bakarasa nabo bonyine, hari igihe ziriya drone ziza bazihaye amakordone ari pyom zikabagwaho. Chaque jour u Burundi buri gushingura dans une crise qui n'apporte ni de près ni de loin muri intérêt z'abarundi. Abarundi rero muhaguruke, pas seulement iki kintu kirabareba, mwamagane ubwo bukora nabi leta y'u Burundi iri kohereza abana b'abandi kwicwa dans intérêt itarimo intérêt nimwe, ahubwo ibyo barimo kujya kwica tena genocide abantu bari kubaziza ubwoko bwabo. Kuko ibyo ngibyo ntawajya kure. Amafoto menshi acicikanye n'amakuru acicikana ko bishoboka kuba bamwe mu bayobozi, harimo n'umukuru w'igihugu actuel uri ku butegetsi kuva 2020, kuba ashobora kuba yaraparticipe no muri genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda. Bumva ko ni importation d'idéologie génocidaire ikomeje ya leta y'abadede, pas seulement mu gihugu, kuko ho ngira ngo bamaze kunetwaya ngo ni kamwe kamwe, niko numva amakuru avuga. None baje ku ambwata na politiki ya Tshisekedi ya kamwe kamwe, kugira ngo ntihongere kuboneka umuntu uvuga ururimi rw'ikinyarwanda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Pamela, ngiyo muri make uko ingabo z'u Burundi zageze hariya n'ibyo zakoze muri partenariat hagati ya Neva na Tshisekedi kugira ngo birongera amahera, naho ingabo z'u Burundi zihagwe, hanyuma nabamufashe gutsembatsemba abanyamulenge muri Haut Plateau. Murakoze cyane.